atuh bunda bapak kakak adik segalu jek jek nggih niki sampun enten sing minggal mboten napa-napa nggih oh mboten kelas nggih sembarang oleh munggah Semoga kabeh sedaya sing penting kudu rukun bareng-bareng dulur-dulur Sumberjo baru nggih. Terima kasih yang sudah standby dari bunda-bundanya Bunda Haji. Mbok menawi mangke kesana mriki mboten napa-napa sumangga nggih. Sugeng rawuh Kang Sedwoyo dan juga terima kasih kepada Cak Wandi Channel juga Irfan Channel betul nggih. Terima kasih sumangga. Nggih. Pak, Perawan tua. perawan tua wis. Sik kinis-kinis lho. Piye, Dah? Rodok namburi ngene ta? Oke. Spesial kagem Mbak Irfan Kolin. Perawan tua. Kepada abang semrawang kau berikan